Rwanda abifuza kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu batagaragaye ku rutonde rw'agateganyo rw'abemewe kuwa gatanu w'icyumweru dusoje bazindukiye kuri komisiyo y'amatora kubaza impamvu yabyo, bavuga ko barenganyijwe. Umunyamakuru Asumta Kaboyi yarabikurikiye. Ijwi ry'Amerika ryageze ku cyicaro cya komisiyo y'igihugu y'amatora mbere ya saa sita. Ukinjira wasangaga abantu benshi bicaye, wabegera bakakubwira ko baje kujuririra komisiyo y'igihugu y'amatora kuko batasohotse ku rutonde rw'abemerewe kuziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu ndetse n'uw'abadepite. Gusa ntabwo byari byemewe ko hari umukandida wavugisha itangazamakuru, ko ubuyobozi bwa komisiyo bwasobanuriye Ijwi ry'Amerika ko ushaka kuvugana n'itangazamakuru ava ku cyicaro cyayo. Byabaye ngombwa ko bamwe mu bari baje gusaba kurenganurwa tujyana kure ya komisiyo, abandi tuvugana kuri telefoni zabo zigendanwa. Hakizimana Innocent wo mu karere ka Nyabihu mu burengerazuba bw'u Rwanda ni umwe mu bashaka kwiyamamariza ku mwanya w'umukuru w'igihugu ariko utasohotse ku rutonde. Komisiyo y'igihugu y'amatora ivuga ko Hakizimana atujuje abantu nibura 12 bafatiye ikarita ndangamuntu mu karere ka Nyagatare na Gatsibo bari no kuri liste y'itora ry'utwo turere. Komisiyo yasobanuye kandi ko mu karere ka Nyagatare, Gatsibo, Kirehe harimo nimero z'ikarita ndangamuntu z'abamushyigikiye zirimo zimwe zitari zo, izindi zitabaho ndetse n'izidahuye n'amazina ari kuri liste yatanze. Perezida wa komisiyo Oda Gasinzigwa yatangaje kandi ko mu basinye Hakizimana Innocent ari abagaruka kuri liste irenze imwe, nyamara imikono yabo itandukanye. Uyu mukandida agasaba komisiyo kumuha akanya ko kongera gukosora ibivugwa ko batanogeje cyangwa se bakagana inkiko. Nta karengane, na niyo mpamvu turugutabaza. Niba batanze amahirwe yo kujurira mu minsi 5 tukuzuza ibituzuye, ntabwo twagombaga gukumigwa no ku mikono. Niyo mikono twakagombye twajya kuyishaka tukayuzuza nk'ibindi bisabwa, kuko nabyo iyi gushaka imikono byari muri kiriteri. Tugomba kubijuririra mu nkiko, niko bimeze, kuko komisiyo iri munsi y'urukiko. Kuri komisiyo y'igihugu y'amatora hari kandi na Bwana Barafinda Segikubo Fred. Igihe twahageraga yari mu biro by'abayobozi b'iyi komisiyo. Barafinda nawe ntiyagaragaye ku rutonde rw'abemerewe kwitoza ku mwanya w'umukuru w'igihugu kuko komisiyo yasobanuye ko kuri liste y'abashyigikiye kandidatire ye atujuje nibura abantu 12 bafatiye ikarita ndangamuntu mu turere bazatoreramo. Utwo turere ni Nyabihu, Musanze, Nyagatare, Gakenke, Kirehe, Rubavu, Burera, Rutsiro, Bugesera, Ngororero na Kayonza. Komisiyo igaragaza ko hari aho usanga yarashyizeho amazina ariko nta nimero ndangamuntu z'abantu bamusinyiye, mu gihe hari abashyizwe kuri liste hariho amazina na nimero y'irangamuntu ariko nta mikono ya ba nyirayo iriho. Gusa we sinabashije kumubona kuko igihe cyose namazeyo yaratarava mu biro by'abakozi ba komisiyo. Saba kandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu gusa bari bazindukiye kuri komisiyo kuko hagaragaye n'umubare utari muto w'abakandida depite, cyane cyane abigenga. Muri bo hari Bwana Frederic Habarugira usanzwe afite ubumuga bwo kutabona. We yagaragaje ko batabona byamubereye imbogamizi ariko atemeza ko ariyo yatumye atsindwa. Ngiye kubera ko nabonye mu cyiciro turiho ntasohotsemo, ntabwo byari byoroshye ariko birashoboka. Imbogamizi zo ntabwo ari nyinshi, ni nk'uko wasangaga nk'abayobozi bo hasi, mbese ko harimo abakandida bigenga depite baba bari gusinyisha mu baturage. Kugeza ubu abasabye bose kurenganurwa bahawe iminsi 5 kuva komisiyo y'igihugu y'amatora itangaje urutonde rw'agateganyo, ariko ku bakandida bigenga basabwa kubanza gushaka imikono mu gihugu hose. Ibyo bishobora kuba byarangiye kuko umuyobozi wa komisiyo y'igihugu y'amatora Madamu Oda Gasinzigwa yaraye abitangaje. Abakandida 9 bifuza guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu, 6 bangiwe na komisiyo y'igihugu y'amatora, kenshi igaragaza ko batabonye imikono y'ababashyigikiye. Komisiyo y'amatora ivuga ko abatishimiye ibyatangajwe bashobora kujurira mu gihe kitarenze iminsi 5. 3 gusa barimo Perezida Paul Kagame uhagarariye FPR Inkotanyi, Frank Habineza uhagarariye Green Party na Mpayimana Philippe wiyamamaje nk'umukandida wigenga. Biteganijwe ko urutonde ndakuka ruzatangazwa tariki ya 14 z'uku kwezi kwa gatandatu, naho amatora be ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa karindwi. Mu batora bari mu mahanga, amatora rusange mu gihugu yazakorwa ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka.
Nanone mu mpera z'iki cyumweru dusoza Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hatangiye urubanza rw'abantu bagera kuri 50 bashinjwa kuba baragize uruhare mu mugambi w'irikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo mu kwezi kwa gatanu. Diane Nininahazwe. Ababuranishwa bose hamwe bagera kuri 53 bagwiriyemwo abanyamahanga barimwo abanyamerika 3 n'abagore 4 bafise ubwenegihugu bwa Kongo. Mu baburanishijwe harimo Christian Malanga yagirizwa uruhara runini mu mugambi wo gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa president wa Kongo Felix Tshisekedi. Malanga afise ubwenegihugu bwa Amerika yagandaguwe umugambi wo guhirika ubutegetsi ukwiburizwamo, naho atakiriho yari ku rutonde rw'ababurana. Umuhungu wiwe Marcel Malanga afise ubwenegihugu bwa Amerika nawe nyene yari mu baburanye co kimwe n'abandi banyamerika 2. Aba barimwo umwe afatwa nk'inshuti magara y'umuhisi Christian Malanga. Jean-Jacques Wondo inararibonye mu vya gisirikare akaba n'umubirigi afise inkomoko muri Kongo nawe nyene yaburanye. Ubu akaba yagirizwa kuba yarafashije cane Christian Malanga afatwa nk'uwari imbere mu mugambi wo gushaka gutembagaza ubutegetsi. Maître Masingo Shela aburanira Wondo yabwiye abamenyesha makuru ko yagirizwa kuba yarunguruje abashatse guhirika ubutegetsi bwa Kongo. Shela nubwo aburanira barahakana ivyagirije yamara bavuga ko biteguriye kuburana. Abagirizwa guhirika ubutegetsi bwa Kongo baburaniye muri sentare ya gisirikare Kinshasa Gombe yashashe mu ibohero rya gisirikare riri ahitwa Ndoro ni Kinshasa. Urubanza rwabo rwakurikiranywe n'abaserukira ibihugu vyabo cane cane ivya Buraya, amenyesha makuru benshi n'abanyamategeko bunganira abagirizwa. Ivyaha abari muri no dossier bagirizwa muri rusangi birimo kugerageza gutembagaza ubutegetsi bwa president wa Kongo Felix Tshisekedi, iterabwoba, gutanga uburyo bwo gufasha abakora iterabwoba, gutunga ibigwanisho batayifitiye uburenganzira, kugerageza kugandagura zimwe mu ndongozi za Kongo, ubwicanyi no kwifatanya n'inkozi z'ikibi. Abaharanira agateka kazina muntu bakaba bavuga ko atabutungane na buto bizeye kuzobona mu rubanza rw'abagirizwa ivyo vyaha, kuko bagifatwa batahawe uburenganzira bwo kumvirizwa n'iperereza bari kumwe n'ababunganira mu mategeko. Imburano muri no dossier zitanguye mu gihe hariko haba amatohoza y'ubwicanyi bw'agasakisaki bwegekwa ku basirikare ba Kongo boba baciye bica urw'agashinyaguro bamwe mu bagirizwa kuba bari mu murwi w'abahatse guhirika ubutegetsi bw'ico gihugu hari igenekerezo rya 19 ry'ukwezi kwa gatatu. Kije Ndebujeniya Mukankusi ikaze mu kiganiro bungabunga ubuzima. Indwara y'ihungabana riturutse ku byabaye ku muntu ni uburwayi bufata abantu bamwe nyuma yo kunyura mu bihe biteye ubwoba, bibabaje cyangwa se bitunguranye. Aha twavuga nk'ibijyanye n'urupfu, impanuka y'imodoka cyangwa se ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Nk'uko bitangazwa n'ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyita ku buzima, hafi buri muntu wese ahura n'ibibazo bitandukanye mu gihe cy'ihungabana, nyamara benshi barabikira burundu. Indwara y'ihungabana riturutse ku byabaye ku muntu ishobora kugaragara mu bakomeza kugira ibibazo na nyuma nk'ubwoba cyangwa se umuhangayiko kabone n'iyo nta kaga baba barimo. Indwara y'ihungabana riturutse ku byabaye ku muntu iramugaza, kandi mu bimenyetso byayo harimo umuhangayiko ukabije uhoraho, amashusho y'ibyabaye akomeza kugaruka mu bitekerezo, inzozi mbi ziteye ubwoba, imyitwarire y'ubushotoranyi ndetse n'igabanuka ry'ubusabane n'abandi kuri bamwe mu barwayi. Inzobere zivuga ko abantu barwaye ihungabana riturutse ku byababayeho baba bafite ibyago byinshi byo kugira ibitekerezo byo kwiyahura, kubigerageza cyangwa se bakanapfa biyahuye. Imibare y'ikigo cya Australia gikora ubushakashatsi ku ndwara zo mu mutwe igaragaza ko hafi 4% by'abantu batuye isi barwaye indwara y'ihungabana riturutse ku byabayeho. Abakurikirana ibintu hafi bavuga ko muri bimwe mu bice bya Afurika amakimbirane, ubuhunzi n'ibindi byago bisigira abantu benshi ihungabana rikabije, ndetse benshi barwara ihungabana riturutse ku byababayeho. Kugira ngo tumenye byinshi ku ndwara y'ihungabana riturutse ku byabaye ku muntu mu bihe byahise n'uburyo bwo gukemura ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe muri Afurika, twaganiriye na muganga Rabia Said Ibrahim, inzobere mu buvuzi bw'indwara zo mu mutwe ukorera Abuja muri Nigeria. PTSD is a mental Uburwayi bw'ihungabana buturutse ku byakubayeho mu bihe byahise n'iki? Ubu ni uburwayi bwo mu mutwe buterwa n'ibihe biteye ubwoba. Bishobora kuba impanuka, bishobora kuba gutakaza uwo wakundaga, ikintu icyo ari cyo cyose gitera ihungabana ku bwonko.
si ngombwa ngo ubu burwayi buza ku kanya, rimwe na rimwe bugufata nyuma y'igihe ibyo bibaye, ishobora kuza nyuma y'imyaka, nyuma y'amezi, nyuma y'ibyumweru icyo kintu giteye ubwoba kiteye kibaye. Ubu burwayi busa nk'ubuza nyuma. Ni nk'ingaruka z'ibihe bitera ihungabana umuntu yanyuzemo. Ni ibihe bimenyetso by'ibanze by'uburwayi bw'ihungabana buturutse ku byakubayeho mu bihe byahise? Hari ibimenyetso binyuranye. Bishobora kuba guterwa n'ubwoba, bishobora kuba ibyabaye ahahise bikomeza kukugaruka mu ntekerezo, bishobora kuba umuhangayiko ukabije, ushobora kugira inzozi mbi zigaruka zerekeranye n'ibyo bihe wanyuzemo. Ni izihe mpamvu zihuriweho zitera uburwayi bw'ihungabana buturutse ku byakubayeho mu bihe byahise muri Afurika no muri Nigeria by'umwihariko? Muri Nigeria muri rusange dushobora kugira ubwo burwayi biturutse ku bihe biteye ubwoba nk'uko nabigarutseho. Nshobora kurokoka impanuka yashoboraga kunyambura ubuzima bikarangira ndwaye, yewe nshobora no kubura uwo nakundaga bikangendekera uko. Uko kutabasha kwakira ibintu cyangwa kutabasha gushira intimba neza bishobora gutera ubwo burwayi. Kuri nge bishobora kuba uguhangayika guturutse ku gutandukana n'uwo wakundaga. Si n'ibisaba ko aba apfuye. Gutandukana n'uwo ukunda ubwabyo bishobora kubutera ihohoterwa rishingiye ku gitsina ryo mu ngo, ibintu nk'ibyo. Bivuze ko dukeneye kureba impamvu ihuriweho cyane na benshi, dusanga ariyo y'impanuka. Hari kandi ibindi bihe byashoboraga gutwara ubuzima, nko kubona umuntu arimo guhabwa ubuvuzi bwo kubagwa mu buryo bukomeye cyane, hamwe ubona ko wababaye cyane. Ibyo bitera ihungabana ku bantu bamwe.